Shinsani sana biru moncho muligire bono shon mwasenga kene gukwaligania SMS jamangana mayanya ro kumanyigati ali togendete gukwaligania anemonya konyara kumulekereta ari ayomure wense William Samoei Ruto oyubono ola tarichi county bere county ya Nyamira nabigo ne county ya Kisii ngati ali togocho kumulekera asiri tukulia ramonenda mange hayibona gendete kolekana ayiba gabali kibaito bagendete kubwati asobo imendo chiko manya asenchera yobo ikanokonda asenchera yoko ya chuto moncho muligire nare to abire to gukwaligania nemono kati ya baraigo bagendrete kumurikira igoro yetara ya chinsem abayigo no bokoria senseme ya serikali ngana bokorengana nenseme yo kwamirira ya serikali oso pinzani mayikato no opposition asensema yabo ni kubagendrete kumuchumura iwensi William Samoei Ruto kunyara kubwatirani kati ya bwatani y'abanebe kyama kya ODM asensemo ya serikali aingati yari togocho kumurekera mugaso bono nyina bokondra gutobwatya goiterensemeli mtandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabagensemeli ya YouTube na bogotcha na Ndizi TV News tobasukwe bagutobwatu weterase website yetu no tambe www.ndizitv.net onyara konyara yomunanda mange asenchira yobo ikrano olitokubwatirana rogotera muno bimanye gakorokwa Lydia Mosem ekarokera Kevin Mugambi akone kibicho cyamwe cya wekere asenchira yoboye kiranto yekamanyere kurwa senseme studio tochoe SMS mangana majya senchira yobwenye litukarigaliye Jumatatu tariki 12 mutinyo gatana gatatu mwaka bukiri bubere na 24 nene. Sana ibirichono mwasomo nchumuligere terena nchenkro kwa Vincent Onyancha. Igoto chaka anemono netari ya yomure wensi William Samoei Ruto asorgongo rogusin omwemseba godi ya bugisero omanyakatabu na Vincent ya Boga ojoba igoro mura ikurwase ensemo ya ODM aigase county ya Kisii niganyarere kumulekirana okwana igoro yetari ya yomure wensi asorgongo rogusin okwana negatsene Ndizi TV nigobo na Boga bereka kubuli mure wensi kone kibuna ngota rari chinsemo chonsi asorgongo rogusin gayamaga yokoro begati chinsemo chinde anemona sebungelia ya ebungelia kututu chache North ngasekorende atebire buno murebwense guchiko sensemo ya kutuja ci South kolengana na baroboni go bagendreta ko tebuna nere byo murebwense ko nyara kunyira chinsemo chonse na konyara ko neke buna konyara kurobo koribwaje asenchire bona chinsemo chonse go tangera asensemo gete ego chinga kichi boygo abereka ko tebuna nere byo murebwense boygo konyara kumureka na nkumanyigwa buno roboti urundo gendrete ko aliganirwa na bonto chukurumanya ase biro bitari bitambe kubwatekana netare yibono yo umurai wense bunenchire mu yo kunyara ko ene kibuna engotarare chinse mu chonse ase kolende batero ni garokane kunyara gotika chinse mu getamaiga anemo ni county ya Kisii ni gono Vincent ya Boga ate biro buna ni gobono chinse muinye chia rokane ko taro no muri wense chinse bijibunga chinde kunyara gotwesko engana boigo abuga nyarega ko bolia abarai kurasongoro busigo chamo na ko ene kibuna kunyara bale gotware kyama kyumugusi unenchire mu yo kwerigana bochore bonne wa 2027 murai wense aguchaga gutarase chikaunti chito cha Gusii nimanyitere rongo chagerari Nyamira maybe tomorrow and the following day nabe Kisii mo president wense nabeko babuyekera gutara chinse mo chonsi chikaunti chito cha Kenya lakini ontagete korwe request mo unabona more especially when it comes to Kisii County. Kisii County to what the constituency 9. But it is very unfortunate thing ago ijoro ago taraji constituency around 4. A concern ya nemono ere a constituency ya Kitutu Jaje South. Now that thing go jare Kitutu Jaje North. Go jare kolonji chiparo na bindu binde chiraba around 68 kilometers. Intuno mogetutu South. Na bonta gete ko boro riswaringa ningi toko genda ko Penevit. Kurbogetutu South mata onta getego sabango muskiraira ekirare enge ko bagachi position ije haya ko na serikali na bonta getego tebanga tato koreta yaramaya intuna Kisii region poti Nyamira and Kisii kakikanga na consider to eno bosiesio bomo. Another thing ekire mangana leadership bono ye patinaro we expected yonyo moske simbarati ko ego deputy party leader na tagete ko tebanga kanga abetere bik. But you realize now very more than 3.
bono ningobwate chingurwe tandio. That is the question to wende kwe agotigana yuboigo togandre kumurikari kuretare yo muri wense William Samoei Ruto ne mona sorongoro gusim nigense merete neta mangana yoboga chwe chinyomba ne mono aiga sorongoro gusiba teberuna emiroberi ya Kristo ne connect una chinyomba chikwaga cha sorongoro gusia chinsemo kolenga no mu director kurwa senseme ya Senator Jared Boga ni governor ta chinsemo isana na isato aiga sorongoro gusim ngane mono meje county ya Kisii asebono muri wense ara chikumurikira na kuyogora beno boga chwe chinyomba ase county ya Kisii kolengana nsemo ya serikali insi obwaga chinyomba ko affordable housing ni gobone county ya Kisii bekere nsemo bilioni 2 guteyemo ekira konya sobwaga chinyomba chinsemo gachinsemo chinyomba kira chikawa kira chikwaga chwa ngamo nensemeri ya ichuni ngabwa chinyomba chimibere amone merongena nenye kira chikwaga chwa senseme yo senseme manyakante buna ekerubo na boni kolengana mu director yo abereka gote yabuna abamenyekuru chinsemo chinyomba kira bachikawa kiri gorianse ni bana basa kuranseme yibarabwatera niko kyandike kumya soko nyara kwa mirimo achinsemecho. We anticipate that the contractor will deploy local workers. These are masons, these are carpenters, steel fixers, plumbers, electricians, and even unskilled workers, up to 120 a day. So that's a huge stimulus. Uliwa mradi ambao unaitwa Ekirobo Affordable Housing Project. Huu ni mradi kubwa sana katika Kisii County. Ni mradi ambao uko na manyumba 244 units. Gharama yake ni milioni 722,257. Huu ni mradi ambao watu waliweza kukaribisha kwa mikono wazi. Kusema kweli kama sub-county akira boiga gendret ni gobone kyombe kirya kumurekerana boigo kunyara kunenga bokorwa bararia Media Council of Kenya ni gobono kyarre kurwa ko seria konena kunyara ko muche serikali na mwana banyanyimbe nchira bagutumeka chinguru wetania kerengo okwana kurensemya ni vasha mega yoko mena gotolege karo kyabo ni gobateruna enga kiyokorobekana kwa bako kolekana ni goikira bonde banyodro kwe murungania asebi na birengete chi ebina emerongebere na bine asebona barari barokana bago chandwa na gutugora chingoma ko bwatekana no korobekana kwa beteko kolekana asaba nyimbe batumeka chinguru getania kerengo niko chinga ke chibono banyareko anya serikali ko bwatana kyombegero kyo kulingolio botuki na boigo no bokoro banyanyimbo aipoa banyara wesoke na kona kibuna habararia mukonyara boro bene bwabo maiga yogo segasigwa na banyanyimbo. During this Gen Z riots, we have 24 cases of harassment of journalists. We haven't seen any prosecution as yet. Investigations are either ongoing or evidence gathering and all that, but we have 24 cases. We are asking the actors in the justice system to speed up the process because as long as these cases remain unattended, the feeling then is that those responsible are not taking this seriously. Other duty bearers, IPOA, ODPP, the Inspector General, to make sure that we investigate and bring to justice those who are attacking journalists. The complaints keep being received and registered. And so what we will do as a new complaints commission is now sit down and hear those matters. Na gotigana yubona abara kurwa nsemelio kwa meria serikali Azimio One Kenya bakora no morobeke ya makewe pa Stephen Kalonzo Musyoka na boy Godap Kenya yujini wa Malwa niko wana barakane ko muchumure weke makewe di Emre Ramoro Odinga asoko nyara kwebwatira nensemo ya serikali kolengana bali abuni ko bateberuna obokori bwa Azimio niko barachukira nansana kote yabuna kati ya bomba chikwe Rusia na kwenguli korasomo buli bwa Azimio ko bwatikane kitambo karokere Ramoro Odinga asoko nyara kwebwatira nensemelia ya serikali Kalonzo Musyoka boy goni gowanya kote yabuna bacho kubwatsi yake kolikiri ya jensi anamono asemerobeli yabono kwa melio bokorali wa serikali. Naomba hivi, as my brother Eugene has so clearly put it, you are either with the Gen Z and the people of Kenya or with Zakayo. It's as simple as that. Me, I want to invite all the Kenyans of goodwill bila kujali misingi yetu ya kikabila. Tuungane, tuokoe nchi yetu hii. We do not have another country. Hawataki waitwe Zakayo peke yao.
Jamaa hataki kuitwa Zakayo peke yake. Wale ambao waliingia kule kutoka kwa mlengo wetu, nataka wajue hivi. Wale maminista wane wale. Waziri mwenyewe anaitwa Ruto. If they don't know, because they have sworn allegiance. Na hakuna mmoja wao wale wane ambao ni president. Majenzi wa kanisa hili, majenzi wa Thika na Kiambu County, we are here to tell you today, the agencies of this county and the agencies of this country, that you are not alone. Ingawa mnahisi kama mmesalitiwa, mmedhulumiwa na serikali ya Zakayo, tukiwa hapa na Stephen chinga kiyo chibai gomora weke ama kiadabu Kenya jini wa malu ani gaberga komenta buna bagendere ku what's jensi na boy goko ne kibuna nko basira bale anamona soko nyara kwa merio bokorre be serikali ukona kurase county ya Kiambu ni ko bate rubune kerenga kiabeke no ko nyara kwa ne kibuna ngonyara bali gwikirania bokorre botakire kurwa sensemo ya serikali ya soko nyara kumurekera bokorre bwabo ni ko chinga kiyo chibate bire kerenga kiabeke nene no gwikirania magendro aiga sense ya Kenya. Hapa hakuna katikati. Hapa you are either with the people of Kenya or you are with Zakayo. Mambo ni mangapi? Mawili. For the avoidance of any doubt, tukiwa Kiambu County leo tutaka tuseme hawa tulio hapa, we stand with the Gen Zs, with the millennials, with the people of Kenya. Wale wameamua kwenda kusimama na Zakayo, wamepanda juu ya mti kushikilia Zakayo, kumsaidia Zakayo, we want to tell you today we are not party to it. Mumepanda juu ya mti kusaidia Zakayo. Gen Z walikuwa wamelemea Zakayo, walikuwa wameshukisha Zakayo, mguu mmoja ilikuwa imefika chini. Kweli si kweli? Gen Z walileta shida, wakafanya a president who was a globetrotter to be converted from a globetrotter president to a resident of Kenya. Na chunga kiyo chibayo gati ya watani kuruwa sensemelia ya umuboli wazimio boigoni goba bate biruna nigo yanigamo chama na sensemo ya serikali koneki yangu watana balene nsemo yu kwa mere serikali ya sobo kari bwabo ni wa muchiri umure wense William Samoei Ruto asokonyara kwa baleta gati ya watani nsemo yu kwa mere serikali nsemo ya serikali egentate bate biruna niga buli tanga nduta betaga kuri ira buna tikubwatira nsemo yu kwa mere serikali na kuma mochobo kari bwaye na kogania nsemo yu kwa mere serikali so pinzani konyara wetendra elikonyara kumulekera amagendro sensemo ya serikali. Alikuwa amesema hakuna siku kutakuwa na serikali ya nusu mkate. Ndio Kenya kuwe na opposition ile inasimama imara, ndio Kenya serikali yake iwe inachungwa vile inakaa inatakikana. Juzi mumeona ame-invite opposition akaweka ndani ya serikali yake. Na sisi tunashukuru bwana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka sana, Mheshimiwa Eugene, pia Mheshimiwa Kioni na viongozi wengine wote wa Azimio, wale ambao wamekataa kuingia kwa serikali ya Zakayo, kwa sababu hawa ndio ambao wamesimama na mwananchi. Na gotigana yubono nigo abali mu gwetera seke mbekeri kyabo ky'abalunja service commission abago sadego chikogenda somugiro ejengo bwatekana no gotekerene kwa magani kwa bakuru asensemo ya serikali kolengana n'umunyakiro bekya makeri ky'abali munat nigo bano barika gote yabune kerenga ya serikali asoko gono babegete kwa boko chakiro mwaka bw'ikiri 2020 yo mu 2021 wiko mwaka bw'ikiri 2025 2025 2021 2025 CBA ni geterekani wa serikali anasoko nyara wakano ngari yabagento bateberuna ambago chikura chisukuru kuchaka kemerongebe isane mu cyumutinyo yo gatana gatatu onya serikali dirije kuyikirania na kuigwa ukagani kwabo. I want to implore upon all of us, our teachers. We are talking of unity. Unity in our branches, unity in our schools, unity in our region. Kindly, we are uniting so that we improve professionally. We improve socio-economically. And when we have issues in the circle, we may not improve socio-economically. So as we improve the miniscos in our schools, kindly improve the minisco in your home. Retirement is coming. Once you are in, the next is exit. Thank you. Thank you very much, my friend. And we are demanding Teacher Service Commission must implement
the second phase of the collective bargaining agreement. And they must backtrack. They must rewind and pay teachers in arrears from July 2024 up to the end of August 2024. Without which, and because this is a legal document, teachers of this country shall not open schools on the 26th of August this year for the third time. Will as many as an opinion say aye by show of hands? And members of the forces Yungati alitoa ukwalika n'umunsi umuligira somuga sobona senchire yobwenga chikoroga chinsa 10 n'ingana na SMS iganainde ngendero kumanyikati ali agende tokolekana na monetary y'umurebensi William Samoei Ruto asar gongoro gusini cyo kumanyika cyari chinsa 10 bunaturawe toka nyora bunaratu ikira SMS ito yamangana amagia byano soko chora gotengera ndizi TV oditwa bwatanero gotera somuno wimanyirire gakoro kwa Lydia Musekero kalibono Kevin Mugambi haine kichibicha muri cyo gwikire senchira yobwekera no mitandao Facebook ndizi TV News Digital na bagensemeli ya YouTube Ndizi TV News owe website unaotambe www.ndizitv.net na bogo tubwatia asa yomo nanda mange toro buligirubye literani Chenkorko Vincent Onyancha.